Üks. Toetust. Me vaatame meistriliiga teise vooru kohtumist jalgpalliklubi Tartu Tammad ja jalgpalliklubi Sillamäe Kalevi vahel. Kodumeeskonna jooksevad väljakule väravaht number 27 Michael Patrick Kaltenhauser, Siim Valkmaa number 23, number 3 Rauno Tutk, number 90 Martin Haljak, number 6 Artur Pikk, number 21 Jarmo Saks, number 22 Ando Rosenberg, number 9 Heiko Tamm, number 10 Aleksander Frank Niino, number 17 Maido Pakk. Vormiste pingil on Ats Kutter, Simo Tenno, Jürgen Noorend, Mikk Valtla, Ken Vaik Vulkan, Marek Tsarnovski ja Kristjan. Sillamäe Kalevist austavad algkoosseisus Mihhail Tarjadutsev, Romas Vladimiris, Emankas Volaitis, Kasimiras Kiridõus, Aleksandr Volodin, Vladimir Malinin, Roman Mesterovski, Sergei Vihrov, Maksim Patonov, Vladislav Ivanov, Sergei Kursunov. Vormiste pingil on Sarunas Kaslauskas. It's kind of fun.